kuganiraho na district kadhi wa Mbarara kandi umunyamakuru w'Isengendo Abdukarim na timu yona bashikire aha muzigiti ogwa Abubaka okubasa kutwisyaho ebiryo bigendo misho okuba ryo betebekanisiza izobe lya nyincha kare ninza kwakira Abdukarim Sengendo mu studio kandi abase kutwisyaho ebiryo bigendo misho aha muzigiti. Sengendo na kwakira mu studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nkaburijo okutubenta turaganisa kugira ngo burwakana ntuzaguma ntuzombyanga bitari bumwe na bumwe kubahereza programs nyingi omucyeka cyite cy'amakuru agacencwire. Izoberi twasharamu kugira ngo twije aha muzigiti gwa Abubakar Masjid ahitwa kuganiraho na orukora edini y'Obusiramu mu district ya Mbarara. Konga ndakashiraho nyanda no kubanza kubatabarisa abasiramu abo kubasa kuhika muherwe kisibo echa Ramadhani nkemwa hampaji yakana omumpaji 5 ezo busiramu mwe bare kugishikiriza bitkamanze no kubara musyanti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Izobere twatingo mugisha kutayisa orukuro busiramu mu district ya Mbarara batakujumanya district ey'Obusiramu eyambara netwara Mbarara city etwara Rwampara etwara Nambarara eje kutwara Kashar South na North. Sheikh Abdara Mukwaya yakuraho abo kutureba TV West. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Echo nikimanyisa mutwataha omukwezo kwa Shaaban kantu ahendera okwezo ko kusiba nimbendeza idi nunji ya nyencha kare rahanga abahe ebimwasibira ebirunji. Amina. Ntuzagamba aha muramwa etari emwene mweri izoba kugira ngo tubase kushoborechibwa izoba rya nchakare turiyo ntuzakusara idi al-fitr omukashesha ka nchakare akubera izoba twahezo kusiba. So ntwenda tu district kazi otuganira hebintu bitari na bimwe ntuzagamba okuhereza zakat al-fitr nkemwa hampaji z'Obusiramu ntwenda tushobore nohor kugihereza ntugihereza ryari yahwireho ningana nchakare ntubasa kugihereza. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri ni kimwe abikuhendera ekisibo kitu nabii Allah subhanahu wa ta'ala na tugira ngo kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bayesima kandi bayera abo abasibo kwezi baheza kusiba bakatora zakatul fitri bakajihayo kwiha omari yabo ningo msente zango ningo mbihingwa byabo bakajitwara abatakwebasa. So ekikuhendera nacho ni zakatul fitri ntujihereza ryari tujitandikire ebiro harimo bakugira wiki before idi harimo bakugira ngo ekiro before idi harimo bakugira ngo mukasheshe takasire wasara idi alfitri zakatul fitri nebeta fitri neba yahinduka sadakati eyawurijo. So mugeze onko kubasa murebeka ngo utakasara utakahire zakatul fitri. Zakatul fitri niteka ariyo gwaine chiyasyaza ahabya kuza kusiburukiraho utakagira ngo ni nyekundire niteka oyine kuhereza zakatul fitri tohora talisaim oboneze ekisibo cyawe ntugihereza bahiya bakugihereza buri muntu wena ayine cyo kuriya idi akasyazaho ecyakubasa kusyaza ecyo ayine kutwara omuntu ninga omaharimu ninga imamu ninga omukuru witware ninga kadhi ninga abembezi abakumanywa utaka yebiha nacho abantu nibakikosangu nyoni nga zakatul fitri yanje toyine bushoborozi bwo kujigaba wawe no ikiriza kugihereza gitware abagineho obushoborozi babone kujigaba kandi cya kandi ntugabira abaye ntugabira abo bona abine oburemwa abatine kibakuriya abatine ekikubashemeza ahizoberyo nuya kuba yo mugiga gonka yagira ngo tinyine cyo kuriya nikitukakataho kubango ntumuha zakatul fitri kandi yena mukimaye ngo zakatul fitri tekuruga mukichweke kuzo mukichweke kindi narogo muzabantu bagwine wambara agitwara Kampala wa Kampala giritambara
eine kuhebwa abantu abakuhirire ninga abantu abokumanya ngo bine ekyetengo ekyokusemererwa aha runaku rwa Eid. Wabare munonga umusiramu uri kutureba icyo wacyehurira agezaho urebeke ngo ekisibo cyawe wakifunamo imigisha no kuhereza zakatul fitr oyine eshanje kwikancha karuta kasara otakajire ekisibo twacheze nyencha karen Eid al-Fitr konka ekisibo eki yino muntu ari kuza kugera ati nyombwe no mwami wanjye gwatangurira omwenda ninga dada yanjye kungurira emparensia tindi kuza kusara ekyo no kigambo kikando kusara twetekatekere kutandika shazinga. Alhamdulillah abakutureba abarungi na munonga abachara n'abana haribuna n'abami abagurwa Eid tikujwara ebijwaro bisya kandi tikurya byokurya byebbeyi batakora burizo. Eid no kutina rahanga no kushemerwa aha mutima aha mubiri aha misho no miringo yone baba batagurire mwenda nyaburiwe sima ranga eche yakori utakaye kwasangura kandi nguza kusara nango nebisibe bya nasibe byabushatsi nazwara mwenda titeka ngo ine kujwara mwenda oine kugurwa mwenda obone kusara kandi titeka ngo ine kuba ngo oine mwenda oze kusara kandi nekindi nimwe bana tata yataresire mwenda kitaka kwanga kujwara ekanzu yawe nkuru kugenda kusara so omwenda tikikuru okusima ruhanga no kumutina nico kikuru akiro cha Eid. Mwije musare Eid mujware emyenda yanyu abine emyenda erikwera tuboneze izoba ruhanga tusime n'abamarika nibaza kutusima ekiro cha nyencha kare. Webale munonga district kaza mwentu kubanga bangura okusiba twakweze yino kweza kusiba akatanikira hiyarugire abasiramu no bakomera ntandaki ombugufu turiyo ntendera ekishwekeje na Ramadhani ni workshop enunji mutakaji hendera kubi ngo yawaho kanga rukomo umubibi yanje no wayera gumoyezire ruhanga kiruho nanemirwe mirunje kiruho ruhanga naza kubanite walhamdulillahi rabbil alamin. Webare munonga okutereza kanyaka abari kutureba abantu wenda kubasima baguma no mushagika TV West no kureba amakora aganka burijo buri rwakana ogumoza ha TV West mu makuru gitu twina makashonshore cyako kubahereza live tukuzombyanga bitara mwe namwe owabana kusiyaho ekishweke kindi Abdulkarim Sengendo kantu abatutayise district kazi owambara Sheikh Abdara Mukwaya ninsima bagenzi banje abari ya kamera Susen Ndiamhachi Gideon Senyomo na Nelson Orkuriyo omubyomo riyo na asindikechi cyane buri kimwe reka tubasiburira abasalamu tubugane nchakare akusara Eid al-Fitr omezigite tariye mwenemwe ntiza kubaretera byingi ebituriho mu myanye tariye mwenemwe omuyihanga ryona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale Sengendo Abdul Karim kandi ntwonje